Hello ruperang sakani konum sakswa simple til formula chinelona ruperang dalni tarik de 1 forman 2026 mo. De dalna ba angan asmana angni formula ni kita rabenga cemangan dalni formula ko khalnaska khalna kita mangen mo. Phangna nangan asmana angni isapni kita onat ronga cemangan angni isap ko khalnaska khalna kita managen mo. De dalni isaprangko natnas kang mijalni result ko banggijani pelatna mijalode beta khalana first to PL number khalamo 77 khala second ode 96 khalamo yan first to ba second oba nasmana ending repeat ra khalamo mani salara single 7 khala mijalode 77 khala taijok aro second ode 16 khala chmo iko 96 taka chok jemangan mijalode anga phangna nasimana ending repeat doni khode thari rongja house repeat ending repeat doni khode jemangan nasimang angni formula khora inika masiamo andi bang ana nasimana second o jemangan nasima second ni kho first to ranaska ya 77 khode saldaw leke onata chmo second o anga nasimana ya 77 kho second ode saldaw leke onata chm second na thari ora first on gujok ya nasimana jemangan first to ra amangni maningen anga nasimana 12 bajirangni sumoyon first khura nasrapin thari ngamo de taude anga nasimana dalni formula ko house dunia aba chingo natken jemangan house ko ranaska jemangan ending ko ranaska nasme ending ko ranakta managen mo de ketalpa manderang ni video ko namne kenchimong ode angni channel ko ba subscribe kai donat phachena sakanti kon molmolamo de dalni isapong ana simana house dunia aba chingi onatna jemangan house ko ranaska nasmang house ko ranakta mangen jemangan ending ko ranaska ranakta mangen jemangan nasmang house ending oni ko thari khalnaska gutti thari khalnaska nasimang gutti ko thari khalnakta managen mo de dalni house to de dalni house to de nasimana nga ending ode house to de anga nasimana phol ko manane phol ni value ara 9 ending ode 3 ni value ara 8 jemanga nasiman dalni house ending rangko khalnaska khalini abejok mo Ruperang dalni house to de nasimana phol meng 9 kon mana ending ode 8 meng 3 mo daudi ya house ending uni ko thari khalo de nasimana meng chigini gutti ongkhatken skangba nasima uni ko thari khalna gata mangen mo gutti thari khalo de 94 49 83 38 93 39 84 48 43 34 98 89 yakho nasimang khalna gata mangen inu gutti thari khalode nasimana mengchigini gutti ongkhatamo jemangan nasimang gutti thari khalnaska thari khalbo jemangan ending ranaska ending rabo jemangan house ranaska house ko ranakta managen mo de daude dalni isapong ana simana PL number ko onat ken mo mijalo bang ana simana ending repeat ko tharija jemangan nasimang 77 ko khatlo de nasimang manjo amo maina anga 77 onata dongja deba second ode nasimana thariata chem deba first to khasus khajok mo anga 77 ko target khacham second ode deba first to khaljok jemangan nasimang first to rawa mandi maning na badong anga first ko rana gata nasimani target to melegen chimo de rana gata thari atinga mo de dalni PL number ko anga nasimana rabenga
dalni pial number ode mengbong select khabarane double 1 double 2 double 3 double 8 double 8 double 9 ya mengbong khona simara aini na taman gen repenang uni khode na simana anga pial number oni khode mo je mangana simara naska ya double 8 khura ini ya double 3 khura ini mo je mangan ra na khusyong ana simang pial number khode ra ini bo ndako bang ni pial number mengbong select kha oni bana simana pial number de mengchikung donga jokona basa ko bade jokaya mo de dalni direct number ko anga na simana ra benga dalni direct number ode 3 house to ni ko select khai raba mo 39 36 35 30 31 ya khona simara ini na ta man gen mo dalni direct number ode repenang uni khode na simana anga angni formula ni geta ya 36 ko natinga ya 30 ko natinga mo je mangan khalna skachim khalna geta mana gen de daude anga bon khami hit number ko ba onat namo dalni hit number lo je mangan hit number ko khalna skachim khalna geta mana gen dalni hit number ode mengsa house to ni ko anga simana select khaba ane yan it house to ni ko select khaba je mangan khalna skachim khalini bo dalni it house to ni ko select khaba pade 85 82 86 80 84 ya khona simara ini nakta mana gen mo der penang uni khode anga angni formula ni geta na simana ya 82 ko natinga ya 85 ko natinga mo je mangan khalna skachem hit number ni ko khalna geta mana gen mo de daude anga na simana jumang ko aga natini namo je mangan jumang ko khalna skachem khalna geta mana gen mo daude sigaman mande ara makana apsania mande saksamiya samang ruwemang bisongde makana sigaman mande ara bisongde apsania ruongo asongiya mo ruongo asongiya sakkenin yano gisa sigaba mande ba yano tanggaba mande ba asongiya mo dao bisongya tanggaba mande ara bisongara mongma ko misokatinga mo ya chi mongma mangsa dongana ya mongma mangsa dongyana daude no yano sigaba mandiara mongma dalbi biya sei niagania mo we mongma de dalgaba jogona dalaya mo nimang aganiana zaman ode biade ya tanggaba mande de mongma ko nekata ni zamano ya sigaba mande ko ni plato ara sigaba mande ara dongja jokna mo kisang sini platinga na ini gaman biade kening ana mo yade mandi ongja kon maiba mate put takabarang sakon nimang biade kening ana mo daude keno ara bini kenani gaman ya sigaba mandi ara bini jakko ja bini ben ko dang tapi mang aga ninga mo erpeng na ken nambe
Amakana akena beni mang agani mang biya mongmani gamanan golpunani abacengan mo. Deba ya miasade mongma kuba agano maiba ya bini gemangani gaman keninga hamo keninga ndage nika jemanga nasimang jumang ko rana ko de raini bomo. Jumang chi sigaman mande ko niko de haida bot to ni kalplamo. Bot to ni mijalo de nasimana first to double 7 kalamo. Double 7 no niko 7 ko ragen ma aro 96. Ya no niko menggetamo niko nasimana rapelgen 976. Yo niko raple kalna badonga jemangan nasimang kalna ko de kalini bomo. Pasawade sigaman mandi ko niko de nasimana house to ni repeat ibaronga. Ndewa house ending oni chapi kalgen mo. Boto ni ko chapi kalronga. Pangna nasimana ndaki anga pangna naga naronga mo. Daode 9669 ongen directe nasimana double 9 ongen mo yan ndaki ong nabadonga. Angni pulmola ni geta mele jaba nasimang kalna ko de kalai bujok mo. De, talni video di rangsa niswa sakan dikon matela.